السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Jalsa Salana u Velikoj Britaniji se završila prošle nedjelje, na kojoj blagoslovi i pomoć uzvišenog Allaha su bili vidljivi. 3 dana Jalse su bili vrlo blagoslovljeni, iako planovi za Jalsu su aktivni u toku cijele godine. Zadnja 3 mjeseca prije Jalse su vrlo uvećana u planiranju i radu. Broj dobrovoljaca se dosta poveća 2 sedmice prije Jalse, da bi proizveli sve uslove i ugođaje u Hadikatul Mehdi, to je mjesto gdje se održava Jalsa. Radnici rade punom snagom. Mnogi od njih pripadaju organizaciji Hudamul Ahmedija, koji su mladi ljudi od 15 do 40 godina. Nije mala stvar da se napravi privremeni grad sa svim ugođajima na mjestu koje je kao džungla. I ovi radnici nisu profesionalni radnici. Sve ovo što smo postigli je blagoslov uzvišenog Allaha. Uzvišeni Allah je jedini koji nas blagoslovi na ovaj način da se sve postigne što je potrebno. Gosti koji dolaze pokazuju svoje iznenađenje prema ovakvom radu radnika. Broj ljudi koji radi na planiranju Jalse Salane je mnogo viši u toku Jalse. Ovaj broj uključuje omladinu, stare, djecu, žene i muškarce. Za nemuslimane je vrlo začuđavajuće kako od mladih do starih svi su predani svojim dužnostima. Gosti koji nisu doživjeli ovako nešto prije, vrlo su iznenađeni načinom ovog rada. Na način na koji ovi ljudi govore u vezi ovoga je uistinu izuzetan. Ne samo da hvale rad radnika, također kažu da je Jalsa Salana imala veliki utjecaj na njih i da je promijenila njihove živote,
Iako nisu muslimani, učenje islama ostavlja dubok uticaj na njih. Njihovo znanje u vezi islama i džemata se povećalo i islam nije ostavio negativnost na njih. Nasuprot, ljepota islamskog učenja ih je jako dodirnula. Sa jedne strane, džalsa povećava bratstvo i znanja naših članova, a s druge strane služi kao mjesto gdje predstavljamo poruku islama drugima. U mom govoru drugog dana džalse u vezi blagoslova koji je Allah podario nama sam ukratko govorio. Možemo da vidimo kad pokažemo zahvalnost prema uzvišenom gospodaru, njegovi bezbrojni blagoslovi su nam pokazani u toku džalsa salani, koji vode do još više zahvalnosti. Jedna manifestacija blagoslova su komentari od nemuslimana u vezi džalsa salani. Sada ću da spomenem neke komentare gostiju kako je džalsa utjecala na njih. Gospodin Valentin, koji je gost iz Benina, on je služio kao sekretar države 8 godina, a sad je član vlade i je prisustvovao na džalsi. On kaže, dobio sam od džalse ono što nisam mogao da dobijem i kad bi potrošio veliku sumu novca. Dobio sam priliku da boravim na mjestu gdje atmosfera je duhovna. Prije danas nikad nisam vidio skup na kojem je bilo blizu 40.000 ljudi. Ljudi iz različitih nacija, ogranaka i rasa, među kojima nije bilo nikakvih problema ili svađa. Svi su zauzeti da pomažu jedni drugima. Da li bili mladi, stari, žene, djevojčice, svi rade da proizvode ugođaj drugima, pokazujući prelijepo ponašanje. Ovo je za mene iznenađujuće, da na ovolikom skupu ljudi ne mogu da vidim policiju, armiju ili obezbeđenje. Ali svugdje vidim dobrovoljce, članove Ahmedija džemata koji marno rade. Mislio sam kako na današnjici da neko ovako radi bez ikakvog interesa. Onda sam zaključio da je ovo jedino moguće pod vodstvom Ahmedija hilafeta, koji uči stare, mlade, žene, ljude, djecu o organizaciji dželse od malih nogu. Onda kaže, u stanju sam da kažem svijetu da islam koji Ahmedija muslimanski džemat predstavlja i način na koji podučava svoje članove, svijet će brzo da uđe u okrug Ahmedijata i Ahmedija će biti najveća religija u svijetu. Hazur kaže, Ahmedijat nije religija, to će biti islam koji će da bude glavni u svijetu, koji će biti uspostavljen kroz Ahmedijat i učenje obećanog Mesija alejhiselama. On onda kaže, vidio sam praktični primjer koji Ahmedija džemat predstavlja dolaskom na ovu dželsu. Vraćam se u svoju zemlju iz Londona sa mnogo lijepih uspomena. Nemoguće je da opišem ove trenutke riječima. Prelijepi su trenutci.
Drugi gost iz Benina, gospodin Giovanni, koji je došao ispred ministarstva i koji ima važnu poziciju, kaže: prisustvovao sam i vidio sam mnogo konferencija, kako god nikad nisam vidio skup organizovaniji od vaše džalse. Svi radnici su bili dobro upućeni u vezi njihovih dužnosti i izvršavali su ih na najbolji način. Da hranite blizu 40.000 ljudi je zadivljujuće. Kako god najistaknutija činjenica je da svi kuhari i ostali su dobrovoljci. Kad bi ljudi širom svijeta radili ovako, mogu da sigurno kažem da bi ovako ponašanje zaustavilo sve svađe i ratove i sve probleme čovječanstva. Moram da pohvalim sve članove Ahmedija džemata, od odraslih do djece, od muškaraca do žena. Svi su organizovani i civilizovani. Predstavnik predsjednika iz Hijatija, gospodin Joseph Perry, je rekao: ova dželsa je prelijepi trenutak mog života koji nikad neću moći da zaboravim. Ponašanje radnika koje se ne može usporediti ni sa kakvim drugim je otvorilo moje oči i promijenilo mišljenje u vezi islama. Sudija iz Visokog suda iz Ivory Coast, gospodin Tam Rayleigh, koji je također nacionalni savjetnik za konstitucioni odbor, kaže: ja sam musliman i prisustvovao sam različitim muslimanskim skupovima iz različitih sekti u zadnjih 20 godina, ali u zadnjih 20 godina nisam dobio islamskog znanja koliko sam stekao u ova 3 dana džalse. Duhovno nisam uznapredovao u zadnjih 20 godina koliko sam u ova 3 dana. Dalje govori: ne, Ahmedi učenjaci nemaju znanje islama. Ako iko želi da stekne znanje istinitog islama, treba da dođe u Ahmedija džemat. Onda kaže: način na koji volonteri izvršavaju svoje dužnosti pokazuje koliko Ahmedi muslimani vole hilafet. Kao rezultat ove ljubavi potpuno su poslušni svom halifi i žive jedni između drugih sa velikim poštovanjem i ljubavi. Osjeti se jedinstvo u ovoj ljubavi i ovo je razlog da oni iskreno služe islam. Nijedna druga muslimanska sekta ne posjeduje ovakvog vođu ni jedinstvo. Ja ću da prisustvujem na ovoj dželsi u budućnosti i također ću da dovedem svoju suprugu. Novinarka iz Beliza, gospođa Sara, kaže: kad sam bila na letu iz Majamija u London, mnoge misli su mi prolazile kroz glavu. Nisu bile misli zato što ću letiti 7 sati, već misli da sam shvatila da ću provesti sljedeća 3 dana među muslimanima. Neki muslimani su odgovorni za najgore zločine u svijetu. Shvatila sam da mi nema povratka, jer avion je već poletio i da moram da podnesem posljedice. Molila sam se da ne postanem žrtva terorističkog napada. Vidljivo je da nisam postala žrtva terorističkog napada, nasuprotno, drugo se je desilo. Pazili su me kao princezu. Ovo iskustvo je jedno od najljepših u mom životu. Upoznala sam mnoge ljude, ali nikada nisam srela ljubaznije ljude od Ahmedija. Upoznala sam odličan džemat. Svjedok sam najveće ljubavi i razumijevanja. Svaki dan je bio kao magičan. Drago mi je i ponosna sam da se vraćam kući sa lijepim uspomenama i da sam upoznala mnogo novih prijatelja. Ovo je doživljaj koji ja nikad neću zaboraviti. Major grada Belize, gospodin Bernard Joseph, kaže: moje prvo iskustvo u vezi dželsa Salane je prelijepo. U toku 3 dana bio sam impresioniran bratstvom između Ahmedija, ljubav između njih i prema čovječanstvu. Ja dolazim iz zemlje gdje imamo mnogo društvenih problema. Kao major grada Beliza vjerujem da bi trebali tražiti savjete i pomoć od lokalne Ahmedija zajednice u Belizu.
da bi riješili društvene probleme. Vraćam se sa lijepim uspomenama, također sa novim poznanstvima ljudi. Standard gostoprimstva, prevoza i hrane su na visokom nivou. Vozači, radnici koji su stajali na aerodromu i davali dobrodošlicu gostima, djeca koja donose vodu, radnici na parkingu, kuhari i svi ostali radnici. Svi su učinili da ova džalsa bude posebna. Profesor iz Italije, koji je katolički misionar i pop i koji je bio savjetnik prijašnjeg pape, kaže: 3 stvari bi izdvojio u vezi džalsa salane. Prva, da ljudi iz različitih zemalja i nacija se sastaju jedni s drugima bez ikakvih barijera, je iznenađujuće. Ovo se nigdje u svijetu ne može vidjeti. Drugo, u toku džalsa salane osjetio sam mir, bez ikakvih poteškoća. Treće, govori halife su dali čistu poruku i praktične primjere za sve nas. Gospođa Elena iz Filipina, koja trenutno radi za arapski TV kanal i dolazila je i prošle godine na džalsu, kaže: ove godine je došla na džalsu o svom trošku. Ovo je moj drugi put da prisustvujem džalsi i moram reći da svaki put organizacija i sve u vezi džalse ostavlja prelijep utisak na mene. Slično, kad vidim kako se ljudi ponašaju iz različitih nacija i sfera života, pokazuje poruku i vaše učenje. Ovaj primjer je mnogo jači od bilo kojeg govora i sigurna sam da svi koji su bili na dželsi će se vratiti sa porukom ljubavi i jednakosti kad se vrate u svoje zemlje. I zbog ovoga predstavnici svih zemalja i njihove zemlje imaju koristi od ovog iskustva na dželsi. Onda kaže: vjerujem da što više ljudi treba da dođu na dželsu i provedu vrijeme u ovom ambijentu da bi shvatili šta znači ljubav i poštovanje i kako je prelijepo pravo lice Islama. Dok je komentarisala moj govor koji sam držao kod žena, gošća iz Japana je rekla: iz ovog govora koji je posvećen ženama možemo da shvatimo da upute koje je halifa dao proizvode zaštitu i način na koji zajednica napreduje. Održavanje porodice zajedno i zaštita od tehnologije je vrlo važno na današnjici. Dalje nastavlja: svijet se sve više udaljava od religije. Razmišljala sam koja je snaga iza Ahmadija muslimanske zajednice koja im daje volju da služe. Puno sam razmišljala u vezi ovoga, ali poslije prvog dana džalse, prisustvovanjem molitvi i uputama halife Ahmadija zajednice, bili smo sigurni da su molitve ono što razlikuju Ahmadija muslimansku zajednicu od ostatka svijeta. Imali smo priliku da se molimo redovno u toku džalse. Poslije naša srca su se osjećala manje teški i naše duše su bile osvježene. Ona dalje kaže: vrijeme je bilo vrlo toplo u toku džalse.
ali smo primijetili da ljudima to nije smetalo. Radnici su radili sa osmijehom, hrana je bila postavljena. Kad sam saznala da skoro svi radnici od djece do ljudi koji čiste toalete su volonteri, nisam mogla da se ne divim njima i da se molim za njih, da Bog zadovoljan bude s ovim ljudima koji su napustili svoj ugođaj da bi udovoljili drugima. Novi član Ahmadija zajednice iz Guadalupe kaže: nikad nisam bio na skupu kao što je ovaj. Vrlo sam impresioniran da je program počeo na vrijeme. Teme govora su ono što je potrebno na današnjici i vrlo korisne za mene. Sve u vezi dželse je radilo kao mašina koja radi bez problema, a to su volonteri. Svaki od njih je ekspert svoje dužnosti. Sve izložbe na dželsi su od velike koristi. Vrlo sam bio iznenađen izložbom o historiji džamata. Puno sam od ovih izložbi naučio. Poslije ove dželse zadovoljan sam uzvišenom Allahu više nego ikad, koji mi je omogućio da budem dio ove zajednice. On je rekao jednu stvar koja je njemu nedostajala. To jeste program na francuskom, upoređujući sa engleskim programima, su bili vrlo mali. Hazur kaže, oni koji su zaduženi za francuski program i koji govore francuski trebaju da povedu račun o ovome. Ili bi trebali da prave francuske programe ili francuski prijevod bi trebao da bude dostupan u budućnosti. Da nam neko kaže i naše nedostatke je također blagoslov uzvišenog Allaha. Jedan gost iz Japana koji je glavni budistički svećenik u vezi internacionalnog bejata je rekao: poslije bejat ceremonije osjetio sam da mi imamo jednog Boga i možemo postići mir ako mu se svi poklonimo. I naši grijesi mogu da budu oprošteni. Ako cijelo čovječanstvo želi da postane jedno i da zaustavimo sva neslaganja, moguće je. Suze su tekle iz očiju u toku ove ceremonije. I kad smo pali na seđdu, svi zajedno, osjetili smo kao da su naši grijesi oprošteni. Jedan učenjak iz Indonezije, profesor Mohamed, je rekao: dželsa i program dželse je izvanredan program. Ljudi iz raznih zemalja su prisustvovali i osjetio sam kao da je cijeli svijet bio ujedinjen. Nijedna organizacija se ne može naći da volonteri rade na način na koji ovi volonteri rade. Ovo je veliki dokaz Ahmadija muslimanske zajednice, da je zajednica koja služi punom snagom. Upoznao sam raznih ljudi u toku dželse. Mnogi od njih su vrlo važne osobe iz društva. Bratstvo se moglo vidjeti svugdje, poruka mira je odzvanjala. Gostoprimstvo, ja ne mogu da spomenem sve u vezi ovoga. Radnici su se tako lijepo ophodili prema gostima sa osmijehom, kao da smo bili u našim domovima. Svi su bili u stanju da razume govore dželse. Onda kaže da ovakva veličanstvena dželsa treba da se održi u Indoneziji i da halifa prisustvuje. Ovo bi bila velika čast za nas. Hazur kaže, ako je ovo njihova želja, onda trebaju da nastoje i da kažu svom narodu, jer neprijateljstvo prema Ahmedijatu se povećava u njihovoj zemlji. Jedna žena, gost iz Indonezije, koja je vođa organizacije za žene, kaže: pročitala sam mnoge knjige u vezi Ahmadija muslimanske zajednice i imam dobro znanje u vezi džamata.
Ali poslije prisustvovanja na Džalsa Salani bila sam iznenađena halifinim govorima. Zaista Ahmedi muslimani praktikuju ono što govore. Način na koji slušaju govor svoga halife sa velikom pažnjom i fokusom. Ljudi kažu da Ahmedija muslimanska zajednica se predala nevjerovanju i neuputi i da vode druge sa pravog puta. Istina je da su Ahmedi muslimani iskreni muslimani koji su redovni u svojim molitvama i koji ispunjavaju dužnosti prema Allahu i čovječanstvu na odličan način. Ponašaju se jedni prema drugima sa poštovanjem i nazivaju selam jedni drugima prije nego što počnu da razgovaraju. Poslušni su i poštuju sva pravila. Svi radnici pomažu jedni drugima u pobožnosti i ispravnosti. Bila sam vrlo pozitivno iznenađena sa svim ovim. Ovo je blagoslov imama vremena i hilafeta. Hazur kaže, ona nije Ahmedi musliman. Također, jedan od gostiju je bio profesor sa departmana filozofije na jednom univerzitetu iz Indonezije. On kaže, ovo je prvi skup gdje sve duhovne stvari i aspekti su na čovjekovom umu. Ovo je zlatna džalsa, tako je ja smatram, jer ljudi širom svijeta su okružili hilafet, kao kad leptirica kruži oko svjetla. Kao čovjek iz Indonezije sve pohvale idu halifi koji je okupio ljude širom svijeta i predstavio je sliku bratstva. Hazur kaže, hilafet je ono što daje napredak nama, koji izvršava posao koji je donio obećani Mesija alejhiselam. Da dragi Allah podari ovoj osobi da prihvati imama ovog vremena. Ovaj gost dalje nastavlja, ovo je istiniti islam i pravo bratstvo. Džemat Ahmedija je jedina svjetska organizacija koja nema ravnog u svijetu. Moto je odličan i zakuca se u srce kao ekser svaki halifin govor. Pruži islamsko učenje na najljepši način iz Kur'ana, hadisa i prakse poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Iako dželsa traje 3 dana, ovi dani su puni blagoslova. Vrlo sam zahvalan za ovo. Gospođa koja je guvernerka provincije iz Guini Conakry kaže, nisam vidjela bolji ni organizovaniji skup od ovoga. Ljudi iz mnogih zemalja, kultura su prisustvovali na ovom programu i svi su se ponašali prema najboljem islamskom učenju. Ljubav i poštovanje nije samo dolazilo preko riječi. Ljubav i poštovanje se moglo vidjeti između jednih i drugih. Sve što je bilo potrebno u svakom času je bilo dostupno. Preslušala sam sve govore koji su bili toliko potrebni za ovo vrijeme. Govori od halife su bili izvrsni. Kad bi se pridržavali savjeta i uputa koje je halifa dao na svojoj hudbi u petak, gostima i organizatorima, onda svi problemi bi bili riješeni preko ljubavi i poštovanja. Poslije ova 3 dana moje mišljenje je da je Ahmedija džemat organizovana zajednica koja prati signale svog vođe. Ovo je prelijepo učenje džemata i možemo postati jedna zajednica ako bi pratili ove savjete. Na kraju molim vas za vaše molitve da uzvišeni Allah uspostavi mir u našoj zemlji i da istinski islam bude uspostavljen. Gost iz Hondurasa koji je novinar kaže,
Postao sam znatiželjan poslije primanja pozivnice da prisustvujem muslimanskom skupu. Zbog negativnog mišljenja u vezi muslimana širom svijeta, ja sa punim srcem želim da kažem da ovo mišljenje postoji zbog nedostatka znanja. Hiljadama ljudi, kao što sam i ja sad, su informisani u vezi prelijepog učenja Islama kroz Ahmedija muslimansku zajednicu. U toku dželse sam naučio da umjesto da pravimo zaključke o ljudima, trebamo da se upoznamo sa njima. Poruka ove dželse je mir i treba da dostigne svaku osobu. Imao sam priliku da upoznam ljude koji su toliko predani svojoj religiji i radnike koji su punog srca služili ljude. Novinarka iz Gvatemale kaže: bila sam presretna da učestvujem na ovoj džalsi. Imala sam šansu da vidim Ahmedija muslimansku zajednicu izbliza. Mnoga negativna mišljenja u vezi Islama su otklonjena. Ja sad znam istinito učenje Islama. Vrlo sam iznenađena da su me svi ljudi na dželsi primili sa ljubavlju i poštovanjem. I pošto sam žensko, nimalo se nisam osjećala da sam sama i daleko od kuće. Naprotiv, osjećala sam se sigurno i dato mi je poštovanje od svih prisutnih. Svjedok sam praktičnog primjera bratstva, jedinstva i ljubavi. Da upoznam ljude širom svijeta koji imaju ljubav jedni prema drugima. Iako smo svi razgovarali različitim jezikom, ovaj praktični primjer ljubavi nas je učinio da zaboravimo razliku u govoru. Iznenađena sam sa mirnom atmosferom na ovom skupu i želim da kažem da članovi Ahmedija muslimanske zajednice su praktični primjer mira i harmonije. Fotografer za TV kanal iz Gvatemale je također bio prisutan i kaže: ovo je nezaboravno iskustvo. Od radnika do organizatora, svi su nas prelijepo dočekali sa ljubavlju i poštovanjem. Govori i program su bili izvrsni. Pokazali ste mi ko su uistinu pravi muslimani. Onda kaže: upoznao sam zajednicu 2015. godine. Ali poslije dolaska ovdje osjećam se kao kod kuće. Kao ljudska bića moramo poštovati jedni druge i pomagati siromašnim. Naučio sam na ovoj dželsi, ako svi budemo radili zajedno sa ljubavlju i poštovanjem, onda možemo postići čuda. Gospođa Elizabeth, novi član iz Meksika, kaže: samo sam 1 godinu dana Ahmedi i dalje učimo islamu. Islam je religija koja nije dobro došla u našoj zemlji. I razlog tome su mediji. Kako god, znam da je islam vjera mira. Moja porodica mi je branila da dođem ovdje. Kad sam došla ovdje, totalno je drugačiji prizor. Ona kaže: od stizanja na aerodrom, 3 dana dželse, rad volontera i način izvršavanja dužnosti, ja sam iznenađena. Sad nemam sumnje u bratstvo i povezanost kao porodice ove zajednice. Ja ću da kad se vratim u Meksiko, da prenesem ljepotu dželse i poruku Ahmedijata ljudima. Druga gospođa iz Meksika, Laura, koja je također novi član, kaže: ponekad volonteri nisu razumjeli šta želim da im kažem. Ali, prisustvujući ovdje, vidjela sam i znam da veza između Ahmedi muslimana nije umanjena i ograničena govorom. Ljubav prema uzvišenom Allahu nas je učinila kao jedno. I osjećam se kao da sam sa članovima moje porodice. Poslije govora od halife analizirala sam sebe i vidjela koji su moji nedostaci. Sigurna sam da sam na pravom mjestu.
i da me uzvišeni Allah uputio na pravi put. Moje srce želi da kako je postalo sigurno u svoju vjeru i moja familija sazna istinu i pridruži se Ahmedija džematu. Gospodin Muhammed iz Kameruna kaže: prisustvovao sam na dželsi prošle godine. Prema prošloj godini svaki odjel dželse se poboljšao. Prevoz, gostoprimstvo je bilo vrlo organizovano. Bio sam vrlo iznenađen sa hranom da je uvijek bila na vrijeme za toliku ogromnu masu. Nikakvih prepirki ni problema nije bilo. Svi su bili na vrijeme da slušaju program. Ovo je specijalni kvalitet ponašanja koje se ne može naći ni na jednom ovosvjetskom skupu. Toliko omladine da radi sa ljubavlju i bez posustanja je neviđeno. Zajednica koja se ovako ponaša uvijek će da napreduje. Kao novinar bilo mi je zadovoljstvo da upoznam radnike sa MTA televizije. Sve što nam je bilo potrebno obezbijedili su. Ovo nije ni u privatnim ni u državnim kućama dostupno. Vidio sam od neahmedi gostiju kako poruka zajednice je predstavljena svijetu i svi su komentarisali da poruka zajednice je ljubav i saosjećanje. Onda kaže govor halife koji je održao kod žena je vrlo važan za odgoj sljedeće generacije. Kako da se koriste društvene mreže i tako dalje. Ako ovo ne postignemo, onda društvo će da ode u propast i daleko od učenja Islama. Moramo usvojiti ovo učenje. Objašnjenje nepristojnosti koje je halifa naveo u svom zadnjem govoru je vrlo upečatljivo. I da čujemo značenje ovoga je kao da smo svi žrtve ovoga. Mnogi ljudi govore da su pobožni, ali njihova djela nisu pobožna. Ako mi usvojimo objašnjenje halife i počnemo da praktikujemo, onda ćemo priuštiti budućoj generaciji dobro i pobožno društvo. Objašnjenje riječi nepristojnost me je potresla do srži i prelijepo je objašnjena da ću ja da ovo učinim dio mog života i prakse. Vidio sam razne izložbe i naučio sam u vezi zajednice. One nacije koje ne zaboravljaju historiju nastavljaju da napreduju. Review of Religion koju je zajednica započela, oni rade stoljećem. Ja regularno čitam ovaj magazin i članci su vrlo kvalitetni. Slično, radnja Humanity First organizacije je zadivljujuća. Gospođa Emily, gost iz Islanda, kaže: naučila sam puno u toku dželse, upoznala ljude iz širom svijeta. Bilo je vrlo interesantno, ljubav, poštovanje, bratstvo se osjećalo svugdje. Govori su bili inspirativni i uživala sam u izložbama. Da vidim slike šehida, ljudi koji su poginuli radi vjere, bila sam tužna. Internacionalni bejat me je duboko dirnuo i nemoguće je da objasnim svoje iskustvo u potpunosti. Novinar iz Makedonije, gospodin Toni, kaže: šta me je najviše impresioniralo u vezi dželse su halifini govori. Posebno govor u vezi odgoja djece i korištenje mobitela i kako direktno utječe na slogu u porodici. Ovo je univerzalna poruka, jer sve porodice u svijetu su oštećene ovim. Ako porodica ne može da ostane porodična jedinica i veza između članova porodice ne postoji, onda će ostati razdvojeni. I porodice se zasipaju. I ovo utječe na društvo i ne postoji dobra budućnost. Gospodin George iz Filipina, on je voditelj popularnog jutarnjeg programa na TV kanalu. Kaže: prvi put u svom životu vidim toliko ljudi iz različitih zemalja i kultura na jednom mjestu. Nije važno odakle su i da li se znaju, nazivaju pozdrav mira jedni drugima sa osmijehom.
Najvažnija stvar je da je jedini razlog skupa da širi se ljubav i ljudska vrijednost. Kao novinar prisustvovao sam hiljadama skupova, ali stepen mira, tolerancije i organizacije nisam nikad doživio kao na ovoj džalsi. On kaže, da li pričali u vezi saobraćaja ili vode koja je dostavljata u toku programa radi vrućine, ili o maloj djeci koja su toliko predana svojoj dužnosti. Vrlo sam zadovoljan dolaskom na džalsu, jer mi je otvorila novu perspektivu. Džalsa je nešto vrlo važno što se desilo u mom životu. I radi džalse upoznao sam drugačije kulture, civilizacije, nacije i drugačiji način života, koji su vrlo različiti od filipinske kulture. Gost iz Grčke kaže, nemoguće je da izrazim riječima u vezi ovog iskustva, kad si između 38.000 ljudi koji se mole za mir. U toku džalse ljubav koju sam osjetila od sviju je neviđena, što je podiglo moje nade da čovječanstvo može da uđe u mir sa otvorenim umom i prihvatanjem jednih prema drugima. Grupa starosjedilačkog naroda iz Kanade su prisustvovali na džalsi. Oni su poznati kao prva nacija. Oni su nosili velike tradicionalne kape s perjem koje tradicionalno nose u svojim plemenima. 3 poglavice iz 3 različita plemena i jedan omladinski vođa su prisustvovali na džalsi. Ovaj omladinski vođa je rekao, puno smo iznenađeni volonterskim radom u toku džalse. Čim se vratimo, držat ćemo programe između Ahmedija omladine i naše omladine. Nikad nisam vidio bolju organizaciju i disciplinu kao Ahmedija omladina i kako su ispunjavali svoje dužnosti je neuporedljivo. Hazur kaže omladini da bi trebali da ih ova hvala samo podstakne da još bolje ispunjavaju svoje dužnosti. Jedan od njihovih poglavica je rekao da je pušač. U našem plemenu cigare i korištenje duhana je običaj naše nacije. Vjeruju da upotreba duhana pomaže razvoju duhovnog stanja. Kako god, kad je halifa rekao da se ne puši na džalsi, poglavica je također odlučio da neće pušiti u toku ovih dana i ostao je istrajan u svom obećanju. Halifa kaže da ovdje treba da bude lekcija za Ahmedi muslimane. Neko mi je rekao da u avionu po 10 sati ili više ne mogu pušiti, tu su mirni jer nemaju drugog izbora. Isto u toku dželse mogu da se strpe i dobiju dobro djelo za to. Onda je on rekao, poslije slušanja halifinog govora, osjećam da učenje islama je širenje ljubavi, mira i razumijevanja prema čovječanstvu. Ja bih volio da budem Ahmedi musliman. Onda je dodao, prije nego što išta obećam, želim da se savjetujem sa svojim starijim, jer ovi ljudi cijene svoju tradiciju. Onda drugi poglavar je rekao, ljubav koja nam je pružena u toku ove dželse je slična našem učenju, stoljećima i učenju ljubavi i bratstva. Sve naše potrebe su bile zadovoljene. Amerikanci i Kanađani također imaju negativno mišljenje u vezi muslimana. Kako god, vrlo je žalosno da ovako razmišljamo. Ja sad imam mišljenje da smo mi
svoji neprijatelji sa ovakvim razmišljanjem. Vidio sam da članovi Ahmedija džamata se ne prepiru, ne svađaju se, ponašaju se lijepo jedni prema drugima. Ovo su plemeniti postupci koji ostavljaju duboki dojam na druge. Amino Lopez iz španske delegacije kaže: prvi put mi je da prisustvujem na Džalsa Salani. Imam vrlo dobro prijateljstvo sa Ahmedija zajednicom. Džalsa je bila vrlo interesantna. Poruka Džalse da poštujemo drugi narod je vrlo jedinstvena. Ovaj primjer mora da se drži živim. Moja želja je da svi se ponašaju kao Ahmedija muslimanska zajednica i da usvoje ovo u svojim životima. Druga osoba iz španske delegacije koji radi za novine kaže: moralno ponašanje ljudi prisutnih na Džalsi koji su spominjali vaše kvalitete je najupečatljivije za mene. Još jedna osoba iz španske delegacije kaže: imao sam priliku da duboko analiziram vašu kulturu i religiju. Gostoprimstvo je neviđeno, govori su vrlo interesantni. Još jedna osoba iz španske delegacije piše: poslije Džalse čvrsto sam ubijeđena da islam nema ništa sa terorizmom i da je miljama daleko od krvoprolića. Ne Ahmedi gošća iz Jamajke, gospođa Elizabeth, ona je računovođa i obrazovana žena, kaže: u kontaktu sam sa džematom 1 godinu. U toku ovog vremena moje znanje i razumijevanje u vezi džemata se povećalo. Kako god poslije Džalse ovo se povećalo još više. Kakve god rezervisane misli i nerazumijevanje u vezi islama sam imala, uklonjeno je. Drago mi je da vidim da su muškarci i žene odvojeni. S jedne strane ljudi mogu negativno pričati u vezi ovog. Kako god, žene su vrlo zadovoljne. Ja sam svjedok kad smo na skupovima s muškarcima, inače muškarci ne mogu da kontrolišu svoje poglede. Kaže, zbog toga što su muškarci i žene odvojeni, pozornost na program je na istom stepenu i ljudi su u stanju da se koncentrišu na islam i obožavanje. Hazur kaže: sve Ahmedi žene koje imaju kompleks radi ovoga što sjede odvojeno od muškaraca trebaju da obrate pažnju na njen komentar. Italijanski profesor govori: stanje Ahmedi muslimana u toku internacionalnog bejata se moglo da osjeti od drugih prisutnih. Ja sam izučavao psihologiju i mogu da prepoznam kad neko tvrdi u vezi duhovnosti samo kad pogledam u tu osobu i vidim govor njegovog tijela. Poslije ovoga ja iskreno vjerujem da stepen vaše duhovnosti, pobožnosti je vrlo visok. Kad je saznao da je preko 600.000 ljudi u toku prošle godine se pridružilo zajednici, rekao je: zahvalan sam da su se pridružili Ahmedija muslimanskoj zajednici. Gost iz Italije, gospođa Rosila, koja je orijentalist, također novinarka za jedne novine u Vatikanu, kaže: poslije Dželse shvatila sam na kojoj skali aktivnosti džemata se izvršavaju. Moramo da informišemo svijet u vezi organizovane i mirne zajednice. Ahmedi muslimani rade velikim trudom da riješe probleme između drugih muslimanskih zajednica kroz dijalog. Svijet treba da zna u vezi vaših projekata i servisa. Gospodin Sergej kaže: kao ekspert religija koji ima osnovno znanje o islamu, prisustvovanje na Dželsi je posebno korisno i pamtit ću ovo iskustvo. Iako je ekspert religija, imao je vrlo osnovno razumijevanje o islamu. Kaže: radi Dželse sam naučio da je islam univerzalna religija.
Ovo često čujemo od drugih, ali mnogi ne vjeruju u ovo. Oni ili imaju vrlo malo razumijevanja o islamu ili imaju neki nesporazum zbog toga što su neka grozna učenja predstavljena u vezi islama, tako da ljudi ne vjeruju da je univerzalna religija. Kako god, atmosfera Jalsa Salane uklanja sve barijere nesigurnosti. Ovaj skup je jedan od takvih gdje sam mogao da analiziram blisko atmosferu muslimana. Na ovom skupu mnogo interesantnih stvari se dogodilo. Delegati iz raznih zemalja su prisustvovali u tradicionalnoj nošnji. Organizacija Jalse vas ne može ostaviti ravnodušnim. Da napravite skup za 200 ljudi je teško. Kako su organizovali skup za 38.000 ljudi, vas mora ostaviti zaprepaštenim. Želio bi da se zahvalim svim volonterima na pruženim uslugama. Hazur kaže, želim da spomenem da je oko 140 hudama mladih ljudi stiglo iz Kanade da pomognu. Uradili su svoje dužnosti na odličan način. Želim da se zahvalim svim volonterima iz Velike Britanije. Još da spomenem Tablik Velike Britanije. Oni su održavali seminare, pitanja i odgovore. Također imali su 5 izložbi Al-Kur'an gdje prelijepa učenja iz Kur'ana su predstavljena sa izložbom različitih Kur'ana. Imali smo takmičenje u govoru u vezi života i karaktera časnog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je započeto na odgovor na govor mržnje koji je započeo holandski političar Geert Wilders. Mnogi neahmedi muslimani i nemuslimani su učestvovali na ovom takmičenju. Jedna kršćanka, gospođa Katrin, je rekla: zbog toga jer sam žena, željela sam da saznam šta je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao u vezi žena. Došao je u vrijeme kad je Evropa bila u velikom neredu i u toku ovog vremena rekao je da prema ženama se treba ponašati sa poštovanjem i sa osjećanjem. Slično kad je Muhammed upitan ko zaslužuje najveće poštovanje, rekao je tvoja majka. Pa je upitan ko poslije, odgovorio je tvoja majka. Pa 3. put je rekao tvoja majka. Ova gospođa je rekla, ovo je ostavilo ogroman dojam na mene. Još jedna gospođa iz Tablik departmana kaže, ovo je moja prva dželsa, moje mišljenje je da kogod ima malo znanje u vezi uzvišenog Boga bi trebao da dođe na dželsu. Vratit će se kući sa ogromnim znanjem u vezi postojanja uzvišenog Boga. Emitovanje dželsa Salane bilo je preko različitih medija. Ali Islam stranica je posjećena 862.000 puta, 218.000 videa je pregledano. Broj štampe i na internetu pokriće je bilo 53, na radiju dželsa je bila emitovana na 20 vijesti i 4 puta na TV vijestima. Ukupan broj izvještaja je 70 koji su dostigli preko 26 miliona ljudi. Poznatije TV kuće su bile BBC, ITV, BBC Arabic, Service, The Economist, The Express novine, The Independent, Huffington Post, LBC, Capital Radio, Alton Herald, London Live. Osim ovih 19 regionalnih radio stanica su emitovali naše predstavnike, što je proizvelo veliko lokalno pokriće. Novinari su bili prisutni iz širom svijeta i po povratku u svoje zemlje i oni će da ištampaju ili objave na internetu u vezi dželsa Salane, također kroz dokumentarne programe. Novinar iz japanske agencije za vijesti kaže, vrlo sam iznenađen sa mirnom atmosferom dželsa Salane.
I sreća je bila na licima svih prisutnih. Kako god u toku internacionalnog bejata svi Ahmedi su plakali. Poslije mu je rečeno da su Ahmedi muslimani bili presretni na dželsi, ali u toku tog trenutka svi su plakali da pokažu zahvalnost uzvišenom Bogu i također su se molili za mir u svijetu. Novinarka koja je govorila u vezi prostorije gdje se žene nalaze kaže: bila sam na dželsi prošle godine, kako god nisam imala priliku da posjetim stranu gdje su se žene nalazile, ali ove godine sam bila i kod žena. Moram reći da vaše žene su obrazovanije i komunikativnije od muškaraca. Imaju potpunu slobodu i vrlo su iskrene u vezi svoje zajednice. Ovo iskustvo mi je promijenilo moj pogled. Dželsa je emitovana na afričkom kontinentu. 15 TV kanala su emitovali dželsu uključujući Ganu, Nigeriju, Sierra Leone, Gambiju, Rwandu, Burkina Faso, Benin, Ugandu, Mali, Kongo Brazzaville i po prvi put Burundi televizija je emitovala dželsu. Svaki novinar je napisao priče u vezi dželse za svoje TV kanal. Total koji pokriće dostiglo u Africi je 50 miliona ljudi. Hiljadama ljudi je poslalo svoje komentare, što nam pokazuje da su gledali program. Ljudi su komentarisali druge departmane kao izložbu slika, Review of Religion, arhive, Al-Hakam, izložbu i kroz sve ove izložbe ljudi mogu da nauče u vezi historije džemata. Sve ove izložbe su također organizovane od dobrovoljnih radnika. Kao što je jasno od komentara različitih ljudi koji su prisustvovali na dželsi, svi dobrovoljci su radili tihi tablik, tiho širenje vjere, sva djeca, žene i muškarci. Pohvale onih koji su prisustvovali došli su u velikom broju. Da ove godine od djece, omladine, muškaraca, žena rad je bio za sve pohvale. Poslije zahvalnosti uzvišenom Allahu, svi koji su prisustvovali na dželsi trebaju da budu zahvalni svim radnicima i trebaju da se mole za njih. Da dragi Allah im omogući da služe i u budućnosti. Želim da se zahvalim svim radnicima, muškarcima i ženama. Da Allah ih nagradi i da im omogući da daju veće žrtvovanje u budućnosti. I da ih učini pomagačima Hilafetul Ahmedija. Svi radnici bi trebali da se zahvale uzvišenom Allahu, koji im je omogućio da ispune svoje dužnosti. Bez pomoći uzvišenog Allaha ne bi bili u mogućnosti da ovo postignu. Da Allah omogući svima da povećaju poniznost i da budu zaštićeni od svake arogantnosti koja bi se mogla pojaviti iz ovih poslova koje su radili i pohvala koje su dobili. Amin. और इस खिदमत की वजह से, इस तारीफ की वजह से किसी किस्म का तकब्बुर उन्हें पैदा ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم